DayOff. Today, unbox na po ta o magnetic drawing board for the baby. Kami siya sa mga, ngayon siya sa mga batong na 2 to 3 years old up. And then, ato ni unbox kaya among baby excited na tanak. Where's the scissor? Where's scissor? Why scissor? Wait. Tara. So, tara guys. Let's open it. Ano siya pag-open guys ha? Nako. Okay. Here we go. Wow! Amo na yung i-order guys sa Shopee na siya guys. Sa Shopee na mag-i-order. So, okay. There's our baby. So excited. Look! Muna siya ang picture guys. Muna siya ang sword guys. Pero dili na ni guys ha. Kaning mga drawing guys. Dili na guys. Picture na sa carton guys. So, kaning open. Say hi to them. Say hi. Say hi. There you go. Look. This one guys. Wrap na siya plastic. And this is the feet. I think so. Feet niya siya. 2 feet. And then iyang brace. Siguro na guys, brace. Go. 2 braces. Complete siya. Kani, butanganan sa mga pencil. Butanganan for, I think, butanganan tubig. Or tanang sa painting. Okay. And the board. And then outer day guys, muna yung feet. Siya, feet. 4 feet. Guys. Wala na shoulders. Wala siya shoulders. Ato na nasundon guys. Kaya kung man siya rope short or na, tawagan na kanang what you call that? Fake siya na guys. Kalimot ko. So, muna siya guys. Ito lang nasundon kaya wala man siya manual day guys, manual. Sorry. Tiguwang na ko. So, wala siya manual guys. So, kanina guys. Kita na lang ani. So, kanina siya. And then, this one. Okay. Okay. Let's put this one. The other one. And then, the other one again. Give me that. 1, 2, 3. A, B, C, D ang una. A, B, C, D, 1, 2, 3. Nasa picture. A, B, C, 1, 2, 3. So, parehar day guys. Sorry kayo, parehar day. Parehar. Bukan na siya guys. And then, this one. So, where do you put it? Here. Sakto ba guys? Sakto guys. Tabang ang baby guys kay. Siya ba nga? Asok mo yun? Ano siya? Uy! Wait. Yung mga baby guys na pabangat yung papa
mas score mo ko, mas mayo pa man ko. So ano mo siya guys. There you go. Like that. Like you like that. Guys, so wait a page. Okay. This one. That one. Give me that. Okay, this one. This one, okay. The other one. That one. Oh. Balik kanin siya, balik siya. So this one guys. Okay. So sayo na siya kay i-assemble guys. Sa tanawin mong picture, bahala ko yung manual. Ikaw na din ka. Nito siya quality guys. So wapa na gilang kay ka. Bipon. So wapa na siyang Beli. What is this? Ah, this is a magnet guys. Magnet na siya guys na. Magnet. Magnet. Erasure. Use an erasure guys. Kani kay crayons. Okay. Oh, no, di na crayons. Kani siya kanang chalk with different colors. What color is this? Pink. Muna siya guys ang lock guys. Muna siyang lock sa iyang mga pikil o sa iyang one guys. Here we go, the board. Let's put the board first. So, sa picture, kay natin kung ito ba ang picture dito. So, green. And other one. Okay. So, perfect, di ba? Di ba? Okay. Picture guys, ha? Kita nyo guys, guys. Model guys, ha? Bisag pa siya gilak, guys. Stick mo, bukan siya guys. Bisag pa gilak. Pero, dapat niya ito ilak guys para wait on siya. So, wait. Wait first, okay?
magnet guys, ato na lang siyang pagtangudahan. So atong testingan kung kani jud ang kani yung magnet mo pilit ba jud. So base nang ubaw ang kaman guys. Mabitay klaro guys, so ang baw. Pilit jud guys. What color is this? What color is this? Ina. And then this one, ano na siya? Ano siya guys? Kay Penisia with eraser. With eraser nito guys with different colors. Red, black, blue, yellow, and green. That's right. Sample na guys, there you go. Waterproof. Okay. And the chalks. May guba na ang chalk guys. So, ato lang siya isolve sa carton guys. Kaya di na siya magamit tayo guys. So, ano siya? Putang sa isuot sa blackboard. So, atong isample guys sa blackboard guys. So, okay, para makita nyo guys. Let's put the name of the baby. Sage. Sage. The eraser guys. The eraser is so cute. There you go. Put na natin guys. Kailangan na lang guys, kamuta na lang kayo. Kamuta kayo. Ang iyang pan, di makayo mo erase ang sakto. No! May erase na guys. Akala ko hindi may erase guys. So, may sticker guys. So, kani siyang sticker guys. Gawa ni kabuk guys. So, ang sa back and front. So, yan na siya ibukan guys. Sticker. Okay. There you go. Artist drawing board. Then, the other side again. Tungkol sa ka-excited niya guys. Oh, no? May suwat na siya guys. What color is that? There you go. The sticker. There you go. So, ano yung gamit guys? Ano yung gamit? Look our baby. Hindi ko magsuwat, patakalag-labay. Hinanap po yung mga baby guys. So, ibali. Then, this chalk. Okay, di mo na magamit ang chalk guys. So, aray na natin. Ipot namin na sa carton guys. Ako pa bago sira sa carton guys. Guys, so cute man. So cute. Butangan ng dali ko mga guys. And then, other chalks. You put here. There you guys. There you go. And then, yan ang ibang hulog guys. Ibabay ka. There you go guys. The finished product. The finished product guys. This is the finished product. And our son is so excited because he's writing. Wow! Wa siya kasabot sa iyang gisuwat. Pero at least suwat-suwat siya. Hindi na siya magsuwat-suwat ano yung board. Look, okay. Hindi na siya magsuwat-suwat. So, here you guys. Thank you for watching and thank you. Don't forget to support my page and see ya. Thank you. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye. Why?